Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Seng Hinyo Trap National Youth Front Southwest Khas Hills District kum shibanta ban pen klan shu ya karu kam trai kam ka seng hende ka sngi ka pratare urisaw arhajar arphawar kalayo ban pen scam ikinong ket kam bathmai ka HNYF ngundraw yunen na ka banta ka samoy trai kam jong snem arhajar arphawar hadu arhajar arphawsan Hakini kasngi layo ban pen scam bat pentian smai ya kini kinongkit kam ke HNYF ngunraw yunen da uba kraw box naitang President HNYF Southwest Khas Hills District ringkat ka jingdon lang uba Shining Star Wanyang Vice President Los Lando Marwen Assistant Secretary bat kiwe Kinongkit kam ke HNYF ngunraw unit kilong ba di Armelim President ba Tang Linton Thongni Vice President bat ba Phiblan Thongni Secretary bat kiwe Idon kejing sukyan ta iparadok prasnan anta keri bat kejit beliau kumbang ladep keren babang idon nakaseng ilong ki seng phalang imde sim kebu ba mangang ngade ngalarung hakani kaseng ngan sim kebu teng do kaseng kata kalong kebalak penken pa ya kerti peniat kam jo kaseng kita kedon sibun ki aka ibana kalian jungi kumkan distrik ni ui bangi salek ekwan pendep lembah jo kini tayo barembah jo kini senam hoi kumba ngilatip ba ngidang non kam sibun ekwan penkha ane ban penhiar ik tanah terkam jungi bantung ki unit ki ba per bantung ki women's wing ba per hapo lo kejong ke distrik tikuntang next camp balba kane ka unit kejong pi hang ni hapo snong non raw ikermen bangit saya trai kampa bana gelen jo kaseng ka yarap nagawai kapor sugoi pat kapor PUE da kini kindiat nai nagalen jo ka SMF jo ka district jo ka Southwest Khas Hills District nilai ya kawan ya kendo ya itu iklung ibadon pedeng kejing sosat kejing ya kendo kejung i hantai ya po snong bau ko nilai ban yarap nagumta jo i nomor ba ilayo ya kata ya ketu kejing jiat basosat kejing im kejung i tehoi nagit skam ba abapi hanne po ngonrauro ladodon gidu ki kampam ki samlaru ki ba lake school hagiwai ki jaka yap banera lada kimio ya ki division kila banku ni ngela banku ni Sarapuri hasalong ngila banetrai kumta terter tika kata kadai kejing itu ilang nagruta jongpi jongi rengkat kesatral budi na kabenta kakam kabapo snong panpet ya ka imlang kasalang panwanra ya kajinge ya jaburam ya kajelong kawe kum ki pradekot jong kaseng ya kipai nong snong panpet na kabenta kabahakamiat bakanomdon kanu kahuri hura bakanomdon kanu kajing lek jubor ande kajing sanyon la kalong hakasencar kadar la kalong ya kejing le jubor le thombor ya ki kenthei la ni ki khlung ki khna la kalong ya ka kompenya cha kasnom ka thau ba kanom don kanu kejing le siliang la ni kajing ngin kajing bamsap la ni corruption nang ya kabang ini im kaju nginom kaju langi dong kibaruspa lani kibaduk ngin im ha kaju ka imlang kasalang kabamare kaju ka imlang salang kabaya buram iwe ti kum kakenhun SNYF lani Hinyo Trap National Youth Front jong kani ka ngunraw unit pinsim ya kisenjam nang ni sakmat banpet kidon kijingduna ha kalyang kaumpang di kabalong kuway na kabenta kijingdang kam hapo sinong tau kabang idon kam na markata ya kaba nginpet na kini knang ya kabang laban kren ha kibor jong ka department kum ka PHE department ba dipet ya kani ka bakin tray ha kum ka bade kamtam
ha kini kisnam kiba kadang don kanika skim Jal Jiban Mission lani GGM ba deban pen poi haman la kawai pakawai katliwi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.